Pozdrav svima, ja sam Marija Dubrovac i danas je sa mnom Ana Marija Jelančić-Furić. Ona je odlučila podijeliti svoju priču sa vama. Evo, ja jedva čekam čuti. Ana Marija, evo, možeš se za početak predstaviti. Pozdrav svima, ja sam Ana Marija Jelančić-Furić, imam 20 godina, po struci sam završeni kuhar i evo, trenutno živim u Zagrebu i radim posao iz snova. Bravo, Ana Marija. Reci mi, kako to da si se odlučila krenuti? Što te potaknulo na to? Zapravo sam se borila sa viškom sala na trbuhu i sa viškom kilograma. Mislim, već je najgovorila, to nije višak kilograma, to je normalna kilaža. Ja sam bila uvjerena, nije to. I želim bolje izgledati radi sebe i osjećati se bolje u svojoj koži. I steći više samopouzdanje, jer mi je to malo uklanjalo samopouzdanje. Super. A kako to da nisi ranije krenula? Odnosno, što te skoro spriječilo da kreneš? Da li je postojalo nešto što te skoro spriječilo da kreneš? Pa zapravo to što većina ljudi govori da su to praškovi i da to nešto ne valja. I rekao, nisam dobila od nekoga prije neku informaciju da ima neko pozitivno mišljenje o tome, pa me to spriječavalo da krenem zapravo. Super. I reci, koje si specifične rezultate postigla? U otprilike od mjesec i pol dana sam skinula dobrih 6 kilograma i onako dosta sam sala izgubila i osjećam se puno bolje u svojoj koži i što je najbolje, stekla sam samopouzdanje. Mislim, postigla sam malo više samopouzdanja u sebi. Bravo, Ana Marija, super rezultat. Reci, koja je najveća vrijednost koju si dobila u programu, a možda se nisi nadala da ćeš to dobiti prije nego što si krenula? Pa zapravo najveća vrijednost je toga što onako je zapravo sve brzo gotovo, znači u roku 3 sekunde ja dobijem gotov doručak ili obrok s kojim mogu zamijeniti bilo koji obrok u danu i osjećam se još dobro u svojoj koži, znači ne moram brinuti hoću li ostati gladna poslije toga i da li ću potrčati u neku pekaru ili ajmo reći sadašnje McDonald'se ili fast foodove da bi se zasjetila na kraju nakon tog šejka. Ili čaja ili čega već. Super. A reci mi, kome bi preporučila program? Program bi preporučila svima koji imaju problema s viškom kilograma, manjkom kilograma, nekom ko se isto koji ja borio na početku s manjkom samopouzdanja ili koga uopće nema, jer će doći u tim koji će mu pomoći da postigne to nešto, vrhunac sebe i da postane i bolja osoba i samopouzdanija osoba. I usput će se zdravo hraniti. I širiti to dalje drugima. Bravo, Ana Marija. Da li možda želiš još nešto podijeliti? Pa zapravo i ne, ali želim svima da krenu zajedno s nama u nove pobjede. Bravo, Ana Marija, hvala ti puno. Sigurna sam da će tvoja priča inspirirati ne samo jednu osobu, nego puno njih. Hvala ti puno na vremenu što si podijelila svoju priču. I evo, Ana Marija isto je odlučila i pomoći svojoj okolini da isto ostvari rezultate kao i ona. Tako da, evo, ako slušaš ovo i ti si isto nešto čula zanimljivo za sebe, slobodno se možeš javiti i meni i Ana Mariji i evo, rado ćemo ti pomoći da i ti ostvariš svoj rezultat i budeš najbolja verzija sebe. Hvala na pažnji i slušanju i lijep pozdrav! Pozdrav!